Anya laki din! Ay, unay mutin ti kastoy abihag. Manon nga daw nga awan trabaho. Ha? Awan pa yan maigatang iti mo ma. Ay, salbag. Ay nalakay, no talaga akayat mo ti agtrabaho, inka agsapol, ado ti trabaho ijay ili. Kargador no iso. Saan ajay trabaho, ti mangsapol kan ka? Aha. Amumutay na Jacqueline niya ti kasya trabaho. Anya kat takargador nga ibagbaga mo. Anya laki din. Amo mga skill datawa karpintiraw. Apay kit din na mapanak agtrabaho akas kargador. Aha. Anya? Aha. Ay unay kan lakay. No ti tao kat addan pamilyana saanen arumbeng nga agpili-pili iti trabaho. Mawatam? Gunen! Di ka madanagan. Addan tumangayab kanyak nga agtrabaho. Saan lang nga ita? Oh, papanamanan. Ay, mapanak man iji daya. Inaksapulan da kita babaro nga agmumuma. Anya? Madikat ti aldaw ka, hunudyak makamuma. Kasla matayak si ka. Ay unay kan lakay. Sobra daytan. Imbes aday ta oras mo amapan makimumuma. Ket usaram amapan agsapol iti panggadam o dinasayaat. Ay, naaddan to ka di. Pakadanagam aya. Ay na, maistresak ka talaga ka. Addanto kang addanto. Kaanon to pay dayta? No agitlog ti baka. Ay, saan? No agtambling ti masikog. Anya? Joke on lay. Ngala, inakom. Dasaya at nasapat kabal daw. Nay, apay ka din na. Awisan kayo kumain ton bigat ijay balay. Ah, ay, ikaw na. Dagita man ti pag-aayat ka. Ay, pasken ko naman. Wan, adda parchen may adu ababaw. Iso nga umay kayaw. Ah, apaw? Ay, agasam dat. Wala na, umay kami. Ket agyaman ak una, iti panangawis mo kada kami, ah. Awan anyaman na, baldaw. Among bakit? Itay napanak nakipalanit ija ayan dapilang. Sipot-siputak di inayaban da alakay. Lakay nga. Di ngay nakabantay iti ayan dagiti watwat. Malagip mo. Awan, apay. Panunutak nga rod. Anya nga tano adalag di trabaho na. Anya? Makita ngamin ket kasla easy money. Amin kano apapanan napasken. Ikanda iti kwarta. Kasla maaw-awis tiriknak ah. Amam, nagmayat ka atong paan, Ha? tapno mariing ka. Kas ka lang amin agtagtagainop. Ay pudno ti bagbagak bakit. Ken malaksit iti kasta at trabaho ti mamad daw. Adda pa'y may sang amok. Anya? Kunwari, adda na takawan na niya. Kaumay na kanya. Pugtwak no asino tinagtakaw. Kalpasan na, agpabaya na. Di easy money. Planuwag analayng no niya ti aramidag. Noan niya ti ibagak tunggal umay agkid daw iti tulong dagiti umay agpapantaw. Praktisag man no kasano ti aramidag. Kanoan niya ti tangtang abat no bilang addaw may. Panunugtak man. Oh, anya ngay. Talaga ka di nga awanin panggap mo ang mapanmang sapol iti panggadam? Kwa bakit? Dito yaklatan balay. Don't worry. Dakdakkel ti masapulak dito, ingem ti mapanak ag construction, uno ag kargador ngay bagbagam. Anya? Nagwarasan dito'y barangay tayo amamadto akon. Iso nga uray po utam. At danto umay dito'y balay nga agkid daw ititulong ko. Anya? Di siyempre. Agsingirak mo't itikap-kap na ka. Ay sumardan ka man. Tapno ammom. Ita apanawan, awanan ti mamatpati iti kakasta.
Dagiti laeng tattao idi ununa na apanawan ti mamatpati dita ngay bagbagam. Maawatam. Ay na, di ka man sumanao. Ure kita, iti saan nga agbaya. Adda umay dito'y balay. Anya? Ni Manong Baldong asawa ni Manang Tina? Mamadto? Wan ka no. Isumot tinangag ko pag sarasaritaan dananang kantatang idirabi Os? Mas daawak nga raw. Kaputa saan mo't asi, good akas jay ti trabaho na. Amu tayo matan, asipod pa ikat sadot da dya tao. Why, di lamas yan kanibagat na trabaho para kada kwada? Ha? Ay, amok ate pampanunutan da dya lalaki. Easy money. Sadot nga ron. Siguro Ay, saan siguro? Amok nga iso tipod no. Nakadakdakilan na lalaki, ngam saan nga agtrabaho? Ay, Diyos ko! Anya? Ni Baldo? Mamadto? Wan ka no. Salbag. Ay, di pa ila mapanbang sapol iti panggedan na. Isumot lagaya matunggal lumabas sa kay balay da. Adda ijay sangod ang agtugtugaw. Nagmayat ti pa nagkapina. Agur-uray siguro ti customer na. Ha? Kitwain, customer ko na. Dagiti tattao nga uto-uto nga masidagkin ko na. Anya? Ngam sapay la ko matawan. Ngamin, amok nga ramid na ladayay. Tapno agkakwarta. Tawanan ba Sadot alaklakayan. Anya nga ta, ano paglulukwan tayo da dya abaldo, ha? Ha? Anya ti kayat mo asaway? Wan nga raw. Anya nga tati aramidan tayo no bilang laang. Mapantayo ken kuana. Lukwan tayo anatakawan tayo, ngori saan. Kitain tayo man, no anyat ibagana, no kundit apadtuan na, no pudno matlang mamadto. Anya? Amangan kit di mo na makapungtot ka na tayo, no bilang laan. Ay, di ka madanagan. Sakti makaamo. Talo tayo, kumpara kan kuana. Oy, alangan ba't nga atrasan tayo? Kit mapantayo Tapno man sardengan na dadya trabaho na. Diyan lamang loko itipada na ataw ti amuna. Makadlawa ka. Apay ngay. Awan mo ti umay dito'y balay nga kid daw ititulong ko. Ha? Manon alawas ti napalabas manipod nagwaras dito'y barangay tayo amamadto akon. Ang maging gay ta ka awan payla imay. Kat amuda akun kundit laday tanga aramid mo. Saan? Saan nakamapukawan ni tinamnama bakit? Marik na nga daw umay intong bigat. Anya? Ay nabaldo aya. Agar aramid ka laeng iti pakaibabainam. Anya apakaibabainan nga ibagbagam mo. Addan tulat kwartak nga ibayad ti tao nga umay Di kantuman paiggaman. Anya? Sigurado kay kada iti daytoy nga aramidan tayo. Siya nga ro ti makaamo. Amangan kit di mo, no makakatawa tayo, kabayatan ti panakisarita tayo kinkuana. Ket lapdan nyo tapno matiklo tayo da abaldo Ay, kanyakit asadot na. Ado mati mabalin a pagtrabahuan. Mamadto pay laeng. Hoy, naku O ala, mapantayo nga rodan. Tapno kitaan tayo man no anya ti reaksyon na. Ay, no siya ket excited ka makisango ken kuana. Oh, da kayo magayam, Romel. Uwan manaw. Da kami nga road. Ay na, nagsayatan tayo may kayo. Ay, agina na kayo Wan manong. Mabit lang Ibagak ka ni bakit ang mangisagana iti merienda para kada kayo. O sige, thank you.
Anya, pag merienda ang pay ida. Wen, ala na. Di ka din agungit. Namin, amok adak agatan ti singer kadakwada. Amok anatakawan dagi jay. Anya, kat anya ko mga rod ti ipamerienda kadakwada. Inka pa'y umutang iti ayan ni Kumari Mabasyang. Ibaga masyak ti agbayad, kalpasan ama singer ko ida. Anya, Inka na. Tani, agur-uri da iti salas. Naimbang nga oras yo. Anyang iti maipay ko kada kayo. Kwa, umunay ti amin, nadamag mi ngamin na may saka mamadto. Natakawan kami ngamin iti cellphone kan kwarta. Isungay may kami. Ay, kasta? Wan manong! At damat suspitsami ang ngala. Ngam saan kami asigurado. Isungay may kami. Bareng maamuan. No pugtuan yo. Wen, awan parikot iti dayta. Maamuan tayo, no sino tinangala. Ay! Nasayad mo kas manong. Parikot ko ngamin dagiti ado a files ko iti dadya a cellphone. Ay na nagdakkel agata dyan nala na a kwarta. Kasta ya? Ala, agulay magtayo rugyak apugtuan, no sino tinagtakaw. O sige, let's keep silence. Wal, kurimaw. No, sino ka man na nagtakaw iti cellphone kan kwarta da ito'y abakla. Agparang tiropam dito'y danom nga da iti sangwanak. No, sino ka man, saan mo nga ibaknang ti kinagtatakaw mo? Lalaki mo tinagtakaw. Kasta? Mabit lang tayo tuloy ko No, sino ka man na nagtakaw? Agkabibaw tangiwat mo. Agparang iti daytoy adanong no anya ti lang ti cellphone nga inalam. Samsung din nala na niya. Ha? Ay saan manong? Bobo, dyan natakaw. Ay sti, Vivo, kunak kuma. Anya? Ay, mabit lang tayo tuloy ko. No, sino ka man na nagtakaw iti kwarta kan cellphone? Pakaasin tayo sublim amin dagiti tinakaw mo. No sanak nga agbidot, 10,000 ti tinakaw na. Ay kwa, 5,000 lati na pukaw kada kami. Ay, kastaya. Ay, mabit lang tayo tuloy ko. Ay saanin manong? Agam ang mangaw kan. Ha? Tapno mo man niya. Imay kami laeng tapno padasan da ka. Angam ni, talagang aramidam ti amin tapno mamati kami. Angam, ay na, di kami mamatikan ka. Anya kita saan ako na mamadto? Kano mamadto ang ron? Mamadto ang al-altit. Ay na, ang kakipang sapol iti panggadam. Saan akasta nga aging papadto ka? Saan kami ang natakawan? Kung kunami laeng. Anya? Winat! Saan kami ang natakawan iti cellphone kan kwarta? Ngamtila mo tani bagbagam. Samsung, kaskada 10,000. Ay nako. Ingkag trabaho manong baldo. Saan ka mang namnama dita palso apamadto? Mawatam! Kagiti awan ng bay na tattao. Oh, anya ti rupam itang kadagiti tattao, baldo. Naamuandan akun pundit laeng day taapam madtom. Ha, salbag kakit di. Di kakit ngamin mapanagsapol iti panggadam saan nakasta. Saan damot gayam ang natakawan? Ngam imay dapay lang aging dadamag dagiti awanan pa. Sigurado nga iwaras danday dyan nga naramid da. Kat, Sus, anyang itinamnamaam. sigurado nga awanan ti umay agpapadto. Ano kastoy? Imbes na nagmayat ti plano, awanan. Ay, salbag day bakla. Ay na, husto lang day nga inaramid takan ka. Tapno agnakam ka. Iti kasta, agtrabaho kamitan. Anya, kasta ti inaramid daw, kendibal daw. Wena na, pinaglulukwan mi. Kat success, Naamuan mi akun kundit lang ti bagbaga na amamadto ka nun. Husto lang, aday nga inaramid daw. Tapno awanan ti tao amapankan kwa na. Anya ka tamamad daw. Hay, sadot na lang ang agtrabaho. Wen nga ron, di lamasyan ka ni bakat na. Ay kat bar nga ano itan kat makapanunaw.
kat mapanagsapol iti panggadan na ti sadot abalda. Ay, isi manay ti kayat na. Ay, si kamot gayam ti masabat ka baldaw. Papanam ngay, nasapa ka may. Kuha na. Inak man iji ilay. Ada ngamin nag-applyak iji at trabaho. Iso nasapaak tapno masapaak mo na makadanon. Kasta, ay kat nasaya at saan aday tamamad tao tinamnamaam apagkwartam. Ha? Wan, pundo ti bagbagak. Apay, ang angaw ay aday di abanag. Basta latan amamadto ka, tapno laang agkakwarta ka. Ay nakababay day di ngay naramid mau. Kuha. Iso ahusto laang day taamapan ka trabaho ijay ilay. Saan mo anam namaan nga dapay ti umaykan ka. Nga may nagwarasan dito'y barangay tayaw ti inaramid da baklakan ka. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay.